دما خوش ببینرین هجا ایرو 29 تیرمه 2024 روزان روزا دوشنبه بویا رو کشورن هری سرکی و هری باکیش هم لسر راستا هرم او هم جین لسر راستا جهانی رودانه مجوره پیشکش بکن لیواکه هر تم دست پیکه چند سر نوچین لعفرنا داجرکری ارتشا ترکو جتین خو مها تیرمه ده 28 ولاتی رواندن هر وها اف 7 روزن دار او باخین افرینان دشاوتینن دادگاه پدک به هنجتا اندامتیا پی دی 3 سال جزین گرتیگه لروجنموان سلیمان احمد بری گریلا تیوی به ناوی آنهونه بچن آنهونه بمرن فیلمک نوج چارکیین گریلا وشاند سروک رژیم فاشیستیا ترکیه اردوغان گوت ترکیه چاوکو کت قبرس او لیبیای دکاره بکه و اسرائیلی بلی بینرین هجاف سرنوچین مبون اون هاجی امی برفره یا بلتنا خویا ساعت هفتان جواره پیشکش بکن نوچامای یکم تکیلداری افرینیه و چند نوچین مشی تکیلداری افرینی هناج بروی یکم ام هماج نوچای یکم دست پی بکن نابندا بلگه کرنا بم پیکرنان راپور خویا مهاتیرمه یا کسین جنوا افرینی جالیه ارتشا ترکیه داگرکر و چتین و هاتن رواندن و شانت ناوی کو نابند دیارکر راپور خود یا 28 افرینی د نوا مهاتیرمه ده جالیه ارتشا ترکیه داگرکر و چتین و هاتن رواندن جبر شری نابرا چتیان جی دو زاروک بریندار بونه هم وقتی و اف 7 روزن دار او باخین افرینیان لبر چاوی وان دینه شوتاندن ارتشا ترکا داگرکر و چتین و دمها تیرمه ده 28 کس لعفرین رواندن. لعفرینا گوف 7 سال هاتیه داگرکرین اشکنجه رواندن و کشتن لی دوامه. نابندا بلگکرنا بن پیکرنان راپورا مها تیرمه یا کسین لعفرین هاتن رواندن اشکره کر. در راپور ده تیگوتن گو چتین دولتا ترک دمها تیرمه ده 28 کس رواندنه. ناوو تمنه کسی هاتن رواندن جی هاتن پار وکرن. هروهات دیار کرن گوچته لبرانبری سربسبردان وان کسین رواندی فدیه دخوازن. در راپور ده هات دیار کرن گوچتین احرار شرقیه دی دوی تیرمه لباجار عفرینه بسرگلک مالانده گرتن و 7 ولاتی رواندن. جوالاتین هاتن رواندن ناو احمد محمد، ریزان محمد و محمد بکر هاتن زانین. هروهات شافکانین خواجهی دیار کرن گوشویدن دناورا چتین قواعد المشترکه و احرار شرقیه شر درکد. جبر شر د زاروکین عفرینی بریندار بون. شر جبر ناکوکین لسر دست سرکرنا مالکه لسریا اوتوسترادانو و در دورا باجار عفرین قومی بو. لا دنیا خرابی لا وای او نه کش نما زیتون نما فستق نما چتین دولتا ترک اف 7 روزن دارو باخ عفرینیان دانه بر آگر. اف دیمنج شواتا چیای گند درویش راجویه. جبر آگر گو چته اف 7 روزن بزانبون ویدخن بده حزانان دارن زیتون، کرز، هنار، فستق، هجیر، تری، سرو و سنوبر شوتینه. اف شواد هری زیده لگنده عدامو البسکه، بلیلکو، جالالا، خلولکو، کوسا، شنگیلا، بعرفیه و درویش درکتنه. لگوری چافکانیه که خواجهی جبر دجواربونا آگر خلکی عفرین نکاریمون به دست خوابم رینن. بریا نها چاودریا ماف مروان آسوری راگان گوچتیان لعفرینه ده 6 سالین دسپکه ین داگرکریا خوده 391,000 و 900 دار شوتاندنه و جیکوک وراکرنه. لگوری همان چافکانی 12,000 دونم جالی چتیان و هاتیه شوتاندن. امی قلا عفرینی بکن لی امی نجا عفرینی دست بی بکن امی ویجاری قلا حوالی خوی روزنموان سلیمان احمد یه جا عفرینی بکن که عفرینا داگرکری گرنین هوانین جتین دولتا ترکیه ین سر ولاتیان روزانه ام آگاهی و بو بینرین هجارا پار و دکن لی یک جا عفرینی کش بر داگرکریا دولتا ترک
نچرمای جو واری خوا کوچ بر ببه او جی حوالی می روزنامه‌وان سلیمان احمد بو ل آژانس روزنویسی ل باشوری کردستان خباتا ادیتوری جی دیگر لیم اف 279 روز بون سلیمان احمد یکو بتو آوایی ندهشتن پیوندی لگل مالبات پاریزری خواب ده چیکرن هری داوی ایرو دادگاه دو که یا پده که سلیمان احمد درخواست پیشا دوزگری او جبو سلیمان احمد جیم 3 سال جزای گرتیگه لروزنامه‌وان سلیمان احمد بری هنجتا سرکه یا دادگاه پدکیا دو که جد بیجه جبرکو سلیمان احمد اندام پارتیا یکتیا دموکراتیک پیده یا روجاوای کردستانیه. دادگاه دهوکی آب فرمانا پدکی کاردکه 3 سال جزای گرتیگه لروزنامه‌وان سلیمان احمد بری ایرو پشتی 279 روزین دگرتیگه پدکی ده روزنامه‌وان و ادیتوری آژانس روزنویسی سلیمان احمد لدهوکی هات دادگاه کرن. هری داوی 3 حزیران دادگاه سوجیا یک یا دهوکی روژا یکی یا رونشنا دادگاه یا سلیمان احمد و کسی حزیران ایسال دیار کرد. لی دادگاه بهنجتا دادور نه آمده یو آسایش کلو پلین روزنامه‌وانی نشان دیارونشنه جبو ایرو تعلق کربو. لەگەڵ بەڕێوەبەری زیندانەکە ئەتوانن بە حەجەیەکی شەرعی بە حەجەیەکی کە معقولیەتی تێدا هەبێ جه انزامین تیما پارێزەرین روزنامه‌وان سلیمان احمد نریمان احمد لبر دادگاه درباره جزای هاتیداین داخوی. نریمان احمد گوت دویابوکو بیاسای روزنامه‌وانی سلیمان احمد بهاتا دادگاه کرنه. لیب ماده یا یکی اجمارا 21 یا سال 2003 یا پارلمانتوی هرما باشور کردستان به تهمت اندام بونا پارتیا یکیتیا دموکراتیک پیده 3 سال جزای گرتی که هجر هات داین. پارێزەر ئەحمەد دیار کرد و درۆنشتنا دادگەهê de Slêman Ehmed li ber dadwer îfadeya ku jê re hatibû amadekirin red kir ku bi soranî hatibû nivîsandin wiha got. Ev biryar ne dadweriye û ji bo wê em ê etîraz bikin. Herûha rê nehat zayîn ku nûnertiyan neteweyîniyek bûya ji bo alîkariya Iraqê jî dirûniştina dozê de amade bibe. Biryara nûnertiyan neteweyîniyek bûya ji bo alîkariya Iraqê daxuyanek di derbarê vê yekê de belav kir. Sincan bo Rûslan drûst kirduwa ta rûmalî xweşandanekan dikin. Herûha têkildarî mijarê navenza metro jî bi daxuyanekê daxwaza betalkirina biryarê kir. Navenza metroyê biryar weke nedadperwerane bi nav kir û ev ban kir. Em ban dikin dadgehê weke tol hildana dijî rojnamevanan bikar neyînin. Pîwîste di mijara azadiya çepemeniyê de şert û mercîn darzandinekî adil bên afirandin. Nabe dibin tu huncetekê din de yasayekê din were bikar anîn. بلبینرین هیچ اف نوچه دادیاکرنا سلیمان احمد و جزای کل هاتیه برنجیم به تایبتی جالی روزنامه‌وانان و راستی برتکان هات لی هم وقتی وی که تومتباری لزر پارتیه که دنیا روجاوی کردستانی لنوا خاکا باشوری کردستانی هیا هر تکیلداری وی که جی امی یکسر بری خوابدن باشوری کردستانی او لورجی امی نونری پارتیه یکتیا دموکراتیک پی دی برز دکتر جاویدان کمال پرسیلمین که هنمی جیبکیم برز جاویدان دما خوش به باش بله هماز دسپیکی وی که دخوازم بجم ها یک هاتی دادیاکرن روزنامه‌وانه که روجاوی کردستانیه کو خلک عفرینیه جبر دادیرکریا دولت ترکیه کوجبر بویا او باشوری کردستان جی خباتا ادیتوری او چاپمنی دکه تبی کو اوقاز بلگه هيا ل ایرو هات دادیاکرن او به 3 سالانشی جزای هاتبرین او جزای وی که جی دبه سلیمان احمد اندامی پی دیگلو اندامتیا پارتیه که کرد به تایبت یا پی دی لباشوری کردستان قدخه سلام برز جوار و جهمو تماشاوان رونایی تیبیره بگومان جه مخابیه درتن و داد کرنا ماموستا سلیمان یعنی ماموستا سلیمان کارمنده که اجانسا روز نیوزه کسی که روزنامه‌وانه کارفور روزنامه‌وانیت که لباشوری کردستانی و کوچی داخویا کرن روجاوی کردستانی کوچ برو هات بوده برای حریم کردستان جبو خاطر گو بردامیه بده کاری خوا
مخابن پروسەیە گرتنا سلێمان و دادگەهکردنا ویژی تەب ڕاستی جێ شەرمەزاریە yani بحنجتني جدا جدا خاطی گرتن yani tiştek o em zanin dema got derbasî Rojavayê Kurdistanê bûbû ji bo serdana malbata xwe bike bi şêwazekî fermî derbas bû him aliyên sînorê sêmaka ji aliyê Başûrê Kurdistanê de destê Partî Demokratîk Kurdistan de ye adetin ew agadar dibin ji her kesê got derbasî Rojavayê Kurdistan dibin normal rêdanê got derbasî Rojavayê Kurdistan bibe li vegerê hatibû girtin yani ev bi xwe eger mere şirove bike tişkî neqanûnî ye yani him ser asê diplomasiyê nêvdewletî ev kiryara hanê cê şermezariyê rastî be ad da dema got tê tuhmetekê histê wî digo endamê PYD'yê ev bi xwe jî yani cê şermezariyê rastî be yani endambûna PYD cê serbilindeyê yani PYD partiyek xebata wê ji bo bidesanîna mafê gelê Kurd Rojavayê Kurdistanê xwedî hezaran şehîd daye bingeha şoreşa Rojava daniye Wilqis qurbanî danîne û ji zêdeyî we jî heger em bêjin Slêman karê xwe rojnamevanî kir li Başûrê Kurdistanê û bi resmî ne endamê partiya PYD yani dema got derbasî Rojavayê Kurdistanê ji bû Partî Demokratîk Kurdistan teb dizanin gol Ajansa Roj News kar dike û tê diyarî kirin yani Ajansa Roj News ajanseke welat parêzê raporên got derdixe yan babetên got şirove dike yan nûçeyên got belav dike ji bo xizmeta gelê Kurd de bi giştî yani ajanseke fermiya ku em bêjin Birêz Cawidan em dibêjin ajanseke fermiya ku li nava Başûrê Kurdistanê tê naskirin belgeyên xwe yên fermî hene û li gel rêveberiya Başûrê Kurdistanê jî ajanseke ku ji bo xebata wê bê ku pirzgirêk were dayîn ku kare xebata xwe bawekî fermî bide meşandin lê tişta ku ez dixwazim vir de yani pirsê ji we bikim bi rastiyê mereq dikim hene ku yek ji wan jî niha ev biryara ku ji aliyê dadgeha duhokî ya pedekê ve hatiye dayîn ji derveyê dewleta Tirkiye xizmeta kê dike? Yani diğer biryarek siyasiye xizmeta devleta Türk dike xizmeta neyarên gelê Kurd dike yani ti xizmetê doza gelê Kurd be nagîne yani ez vegerim ser xala yekê jî dîsek te got û tuhmeta PYD xistine histûyê wî de ew bi xwe serbilindayî ye û heger Slêman endamê PYD baye jî em ê pê kêfxweş û pê serbilind banaye jî û hem wekû dawetek vekirî li jê re jî ji ana diyan azad jê bibe endamê PYD em pê serbilind dibin girtina wî wek min got armancek siyasî bi dû de heye derbek li Ajansa Roj News bê xistin derbek li ew kesên got kiryarên dewleta Türk ê dagîrker li Rojavayê Kurdistanê be li Başûrê Kurdistanê be li du xuyakirin dijî wê dagîrkeriyê disekine evana tep bi armanc tê girtin girtina Slêman jî dike bi wî warî de her Birêz Cawidan ha tişta ku ez lalê kirin jî merak dikin û lêkolîn dikin yani navendên we wekû PYD jî li gelek welatên Ewropa û yên li parzemîna Asya jî hene endamên we yên li wan deran jî wisa rastî bi bertekan tên yan wan bijin rastî kiryarên bi vî awayî an bi taybet ji bo Partiya Demokratîk Kurdistan û salê tê yani dîs ez bêjim mixabin got ev wek tawanekî danî xuyakirin got endamê PYD be yani wek me got PYD bi hezaran şehîd danî ji bo xizmeta doza gelê Kurd û PYD amadeyî ji bo perçeyên dînî Kurdistanê jî heger bê xwestin xizmet û qurbaniya bide îro dema got Partî Demokratîk Kurdistan bê vê tuhmetê wekû tuhmet lê binare got endamê PYD be rastî cê mixabiye yani wek te got jî PYD partiyek got gelê Kurd şanaziyê pê dike ser asta Avrupa pêr danûstanin tê kirin nûnertiye me hene li gelek welatên cîhanê li Başûrê Kurdistanê jî em kar dikin yani ev cara em bêjin rast e ana li hewlêr got xebatkarên me xebata xwe dikin gelek astengeya ji wan re didin pêşwan yani diyar siyasetek bi dû veyatî got hem PYD bê teşhîr kirin û hem ew kesên got baweriya wan bi armancên serekeyî Partiya Yekînqrat PYD hebe ew bi hedef tên girtin diyar jî xebata PYD hem ji bo rizgarkirina xaka Rojavayê Kurdistanê
ودمكو لروجاوي كردستاني هاتي داگیر کرج علی دولتا ترک وهم آباکرنا سیستم خسریا ديمقراطيك يعني بكرتيب دسانينا ما في قلي كرده بفيرنجي هاني هم تشهير كرنا بارتيا كيتي ديمقراط هم قرتنا سليمان هم جبو اجانس روج نيوز تاني خدمتا دولتا داگیر کری ترک دکه ام بهوین کسنگو اف بريارة هاني دابن براستي هم بشكل خبر جرن أفكارنا هم ناكوكيان زدكنيان ديوارا دنا قال كرديان بارتيان كردي ده آوادكن يعني رو أموك وقت بيادي أموك أندامكي كنكيجي أم تم هودتش بخاطرية كريزيا قال كرد أم بهز بكن آلين سياسي كردي نزيكي هبكن مخابن بارتيا ديمقراطي كردستان بيبيا وتهمتك ببيني قوت أندامي بيادي به براستی کریارن خدمت دوزا گلی کرد ناک. دکتر از دخوازم داوی داشت بر کدام ماجد زوجتونه گلک نوچین دنجی ین لسر باشوری کردستان لسر باشن دنیان کردستان جهه ام دخوازم بینارین خورا پار بکن. برسا من داوی جی هر بلا تکیلداری وی که بنهام بجیم بریاره که هری داوی هاتی داین جبو جوانه که جروشاوی کردستانی کو بتومتا اندامتیا پیاده جو که آنی وجانی زمان کو پیاده پارتیا که فرمیا کو گلک ولاتین جهانی جی هم ناوندین خو أنا تكوين دبلوماسية دمشاندن لتشتا كواس لبرت خاصم جواب برزبك منها أف بريارة ضاوية وباندورة كالتكلين دبلوماسية يندنا براري ببريا خسر وبطيبت بهذا كده بك يعني أم بهفين بارتي ديمقراطي كردستان فهم لبجرك جبوا بريارة خا بك دو هم بيوست د أم بجن دروشين بفيران جديد وقت توضيحك اجعلي وان دي جي بي خويا كرن ام جي من برسمي دا خاص بكن يعني قالوا لبيدد نرن وكو تاوانك وكو بفيرنجي يعني نخو اندامن بيدي تيرورستن لما قلت تبيجي تاوان هادي قرتن سر الجبر اندام بيدي جرك بيت الخرنج علي وانده اما ام تم دبيجن ام هو ددن بيوندي ما بحما الين السياسي كردير سر استحقاق جات برشي كرساني دا استك قرباش دو برد وام باشبون بهره اللي بيجومان ام دافازا ما في خجيت كن دبردو ام هم اشتر اصلي يوندين جو هي ام برسمي جي هول بدن جوان بدن خويا كرن جو ابا بتهاني هم جديل سبستكن هم سليمان وكو روشنا مبانك اللي بين الرين سبي اساسي هاجر تاوانك ويهب دبقو في محكمه كرن هم دافازا ما جيسر جبو تاذين جو قراسنا روجنا مبانا تنجي اوجي بين سر خطي يعني سليمان تاني كاري خو روجنا مباني كري وك ما قلت كريارين دولتها ترك بشواز كي سركه رنگ هردم دايق فيها كرن جو تاوان دجي مروباتيت كن وهم خاطر كردستان داگیر دکن يعني كسكي كرد پرور بو ولات باريس بو وجبو پیوندی ما بوان رجی وقت ما گوتن يعني ام هردم هو ددن گو برو باشي بهرن لي ام برسمي جوان دافاز بكن گو افتاوانايا جي شرمزاريي وببيرنگي ناب بلكو ضرر دیگه پیوندی ما بوان. بله دکتر جاودان کمال نونری پارتی اکتیار دموکراتیک پدی لباشوری کردستان بوش برکم جبو بجداربونا ویا بلتن ما ساعت هفته جم گلک سپاسیا ودکن. زور سپاس. بله بینرین هجا بطیبت کلداری روشا حوالی خواست سلیمان احمد یکو جالی پدا که به جزای 3 سالان لحاتی برینی به تومت کو اندام پارتی که کو ما نونری پارتیا پیادی باشوری کردستان بجدار کرد با که فرمید بجه ته اندامتی زمان یا پیادی تونه لی اوج اندامتی ویژه شانازن به وی برجی دخوازن زخت لسر طیبت کسین کو لباشوری کردستان خبات دکن دالی و پاریزی ده جالیم پدا که به حاتی مشاندن امج نوچا سلیمان و جاری دربازی نوچه که دنیا باشوری کردستانی ببون که او نوچه جیم هفکاریا پارتیا دموکراتی کردستان یا چاوا کو دولت ترکیه چتین خوابین او لباشوری کردستانی بده بجهکرنه کو اف دمک دریشش خواسته وکلاته که زیده یا لشکرین دولت ترک یا سرخاک باشوری کردستانی پیک دهاتن بریا نهاجی چند جاران ریخستنین نافنتوی هشاریا وی که دامون کش بر ایریشین داگیرکریا دولت ترکیه گوندن باشوری کردستانی یک به یک دینه والا کردن و حتی مترسیا بقاسی بیتری 600 گوندن هریما باشوری کردستانی هاتبون داینجی لی ایرو وجاری توی بلگین در باز بوی و آگاهین کو برینها هم بردفکی یعنی که صادی احمد پیر و همجی مالپرین تورین دیجیتال و ین چاپمنیه ناف او بلگین کو چتین دولت ترکیه ین جسوری چواد به باشوری کردستانی به جهدی که جیم بو بینرین هجارا پار وکیل ایرو وجاری
Ajansa nûçan a Firatê ane fêm nav û paşnav û nasnamên van çeteyên ku dewleta Tirkiye dixwaze Başûrê Kurdistanê bi cih bike bi raya giştira parvekir û hate gotin êdî niha Partiya Demokratîk Kurdistan ji bo ev çeteyên ku dewleta Tirkiye dibe xaka Başûrê Kurdistanê jî gundên Başûrê Kurdistanê vala dike. Êrişên Tirkiye yên bi piştgiriya PDK yên li ser Başûrê Kurdistanê gêştiya qonaqeke nû û bi vê re ittifaqên Balkê jî tê navakirin. Serokê MHP Devlet Bahçeli û aqilê dewletê yê konsepta qirkirina Kurdan e û serokê PDK Mesûd Barzanî dibin çavderî AKP'de ittifaqek avakirin. İttifaqa Barzanî Bahçeli li pişt perdeyê kûr bûye. Ev ittifaqa bi dûvekê MHP eniya Tirkmen re li dijî yenekê hatiye çêkirin. Bi hevkariya Mîd û Parastinê jî di ser fermandarê hêzên taybetên Hemze Seyf û Bulat û fermandarê Süleyman Şahê Muhammed Casım re ji bo li dijî hêzên gerîla yên li Başûrê Kurdistanê şer bikin hêzeke taybet ku hejmara we nediyare avakirine. Hat zanîn ku çeteyên Firqeya Sultan Murad, Süleyman Şah û Hemze ku berê nava çeteyên Daişê de bûn şandine heremê. Berê jî ji bo Kurd û Ereban bînin beramberê hev kumê çeteyan ên ji Ereban pêk tê şandibûn. Ji ber ev plan pêk nehat vê carê Devlet Bahçeli bixwe dewrê û serçete Seyf Bulat û Muhammed Casım vexwendin Enqereyê û bi nûnerên Mîd û Parastinê re herîtin kirin. Dewleta Tirka dagirker di van rojên dawî de 25 gundên girêdayî malbatên Xristiyaniyên navçeya Kanîmasiya Duhokê bi dijwarî bombebaran dike. Li gorî agahiyên ku hatine bidestxistin, di 23 Tîrmeyê de gundê Mîska jî di nav de gundên Xristiyanan ên herê kevin ên herêmê ne hatine bombebaran kirin. Warmanca vê bombebaranê ew e ku kumên çeteyên ku piraniya wan ji Türkmen ên ittifaqa Bahçeli û Barzanî ne derbasê vê herêmê bûn. Di êrişên berî de bi taybetî Xristiyanên gundên herê kevnar ên li herêma Metînayê koçber bûne yên mabûn jî bûn hedefa bombebarana dawî. Ajansa ANF navê hêzên taybetên lîwayên Hemze, Sultan Murad û Süleyman Şahê ku berî jalê artêşa Tirk û Mîtê ve hatibûn perwerdekirin parvekir. Belef dadgehên pedekî yên ku dozî li endamek li ciwanekî Kurd dibire li gorî çapemeniyên navnetewî jî pedeke di hatina çeteyên Daişê û fermana li serê gelê Şengalê de roleke sereke le istiye. Ji xwe têkildarî vê yekê jaliyê êzdiyan ve li Amerîkayê dozek li dijî Mesûd Barzanî hatibû vekirin. Têkildarî vê yekê jî di çapemeniya Rojavayî de baçandineke zêde li hemberî vê yekê heye ku herî dawiyê jî di govara di Krît de gotarek hata parvekirin di vê gotarê de careke din hevkariya ku pedekî ya li gel çeteyên Daişê de dema hatina fermana sê tebaxa 2014 de bi aweke berfire hatiye kirin heta êzdiyên ku di nûçeyê de ji govarê raxiviyan jî dibêjin beriya ku bûyer biqewme çawa pedekên nêzîkî wan bûye çawa çekên wan ji wan girtiye û hem wextê vê yekê jî bi sernavê ku Mesûd Barzanî qesabê êzdiyane jî gotar bi aweke berfirehê di çapemeniyê de hatiye belavkirin. Mesûd Barzanî qesabê Şengalê li jêr vê serenavê ber çend rojan kovara di Kiradilê raporek belav kir û tê de behsa rola serokê PDK Mesûd Barzanî di bûyerên fermana sisê tebaxa 2014 ên li Şengalê de eşkere kir. Di vê çarçoveyê de bi tawana ku rêdaya qirkirina êzîdiyan li dadgeha Washingtonê dozek li beramber Barzanî hatiye vekirin. Ev doz li ser navê Sindoqa Qurbanî Kurdistanê
جهلا شورمند سر آمریکای بری جورج بوش یکم ستپن ستودرد کتیه دادگاهی. دوی راپوره ده سروک رخصتنا مافین مروان آیزدی اما دولتی میرزا اسماعیل لبش کنگره جکو مسعود بارزانی جبو دولتک اسلامی لکردستان آوا که پلانا قرکرنا ایزدیان دانی. ایزدیان دما ایریشا دایشه ده بتنی هاتن هشتین جی شاهدیا ویکی کرن. نه تنی ار بری ایریشه بچند روژان پدکی همو چکنده دست ایزدیان ده جوان گرد. بدی رنگی اوکی باریکی حسان پیشکشی چتین دایشه کرد. 17 ساله پارتی گویا خوینا مدرا ببی امشنگال نا صاحبنم نا هرنم ناشن پارتی صفقك واتفاقك ابدع شاركرين وشنقال وملتي شنقال وارض واف واخي شنقال فرودنا داعشة مخابن وسن مخابن بيج مرقد ما ادوي دري هاك بجلكيز جنال خوغنو وبرو كردستان رذينو شون يزيد كلنا أبغى كده كلمة أبغى ما برنا غضباني ما بريبي مسعود مفروتل وما ميرا صبلك جنات بالا تمام نقدر بدفتنا ردل فتنا هر وکی پارێزەرێکی زیدی راپۆرا کۆڤارێدا پشتڕاست دکە و بێتری 500 شەهادەین لەگەل وێ هەنەک و دەبێژن پێشمەرگەیان خیانەتە وان کردە و گولەیە یەکەم ئالەدژی ئێزیدیان ژوان دەرکردکێ. لە بەرامبەرێ vê dengê êzidiyan îro roj navê Mesûd Barzanî li dadgehên Amerîkayê têda liqandin. Dencama wê êrişa Daişiya li ser Şengalê de 400,000 kes koçber bûn û 6,417 kes hatin ravandin. Piraniya van jî jin û zarokin. Ji wan 3,562 bi destê YPG, YPJ, QSD û YBŞ hatine rizgarkirin. Li çarenûsa 2,693 jî nayzanîn. Her wiha not û du gorên komî hatine dîtin û hîna jî lêgerîn dewam dike. Ji ber ev ferman piştî 12,000 pêşmergeyên PDK vekişiyan pêk hat, berpirsê yekem jî Mesûd Barzanî tê dîtin. هر به بونیا سالوگرا فرمانا سی طبقه 2014 سیمین کنفرانس جنین عراقی و ازدی لبغداد بیک هاتبو جنین کو تفلی کنفرانس بون دیار کردن کو اول عراقی یک دنگن او ایدی چه ببجی اراده آخواه را دستی کسی ناکن. ببونیا سالوگرا فرمانا سی طبقه 2014 سیمین کنفرانس جنین عراقی و ازدی یا پیشنگیا رباطا جنین عراقی تفگر از جنین ازدی تاجه و منظمه اور آچاند آج بو جن و زاروکان بریا دروجان لبغدای پیکات. یا جواکان مسیحی کنیزه تقاندن هر وها بدهان گورن کومی هانا چیکرن. فهي ما زالت تعاني من القضايا التي ترتبط بحياتها اليومية. لکنفرانس ده فرمان توندیال سرجنان تیکوشینا جنان آلدجی پرگالا مرسالاری ناتوا دموکراتیک و چارەسەری هاتن نقاش کرد. لسر گرنگی آرمانچ و هدف کنفرانس جنین کو تفلی کنفرانس بناخوین و سکن و هلوست خوانی زمان. اندام تفگر آزادی جنین ازدی عدول شنگالی دازانین کو او تجاری فرمان جبرینکن و هگود. یا انبر پرسیاری به فرمان 2014 محکمه دولی جربه بید. ام بید خوازن اش همو دولتا اش همو نتوا آمد خوازن محکمه دولی سر سبب به فرمان 2014 و هر چقیچی مکتن دسته وار زارو که می 7 سالی سر کرد ام جارک عدن نابن کولت کسی پاراستنا مایش مایا پاراستنا مر زارو که مایا اشکچو و خورتت ازید خانیه ام جارک عدن آخاشن قالب دسته تکسی و برنادن آشهیدن مایا للمرأة الأيزيدية مهندس نوال فیلی جی لسر آلمان جا خویا بجدار بوینا کنفرانسی آخوی و دازانین کو او یک دنگن و بجنو ایزدی رنه و وها خفتن خواب داوی کر صوتا واحدا مع المرأة الأيزيدية ام ایرو لدجی کمکوژیا کو لدجی جنین ایزدی هاتیه کرن و همو ایشن و پارودکن
ناوند راگاندن او چاپمنی یا هپگی ناسنامه دیگرین کو لحرمین پاراستن یین مدیای شهید بونه اشکره کر هپگی دیار کر کو هبرین وان هر تم بده توپیو کنه که بلند به تمپویا که خورد جپرین هری پیجده جی خواگرتنا او بونه میناکا ملیتانین شورشگری ناوند راگاندن او چاپمنی یا هپگی ناسنامه دیگرین کو لحرمین پاراستن یین مدیای شهید بونه اشکره کر هپگی دیار کرد که هفرین وان دوریم و ابولیلا سه نیسان 2024 لحرمین پاراستنین مدیای ده ایریشا دجمنده شهید بونه. هپگی دیار کرد که هفری وان به راوستان لچپرین هری پیش ده شر کرن و ها هات گوتن. نزی 5 سال جهت اس لعائلات زعبیمه. هفری ما دوریم لدیج ایریشن قرکرن وک جوانه کی کرد ابرومت ده نو رفین تکوشینی ده جی گرد. د تکوشینا خو 8 سالان ابین افبرده هرتم به تمپوی که بلند چپری هری پیش ده شرکر تکوشینا وی د جمع هفرین وی حمود جوان کردستان ربه چافغانیا الهام بنگه سرکفتنی حوالا ربه یک خو بغین یک اما وی گلی آزاد اما وی شاری او بکین اما یعنی دجمن اریش مت کن دوام جی پیشا وی دجمنی بگیرین نیلی دجمن او بکی هپگی لسر جیان او تکوشینا شهید ابو لیلا کو جوانه که جنتوی عربه و ها گوت هفره ما ابو لیلا یه جناوا گل می عرب درکتی ده تمن جوان ده حقیقتا تفگر آپوی فرق کر تولی نوا رفن تکوشینی بو تکوشینا خویا به حسکرین دمشان به شهادت تاجدار کر بو یک جه خلقین راستیا انترناسیونال آپارت یا مپگکی لهنگین ویرکین مینا ابو لیلا و یکیتیان تویی دموکراتیکا گلین کرد و عرب پیک بینه تکوشینا آزادیه به جان و خوینا جوان کرد و عرب هاتی افدان. اف تکوشین ویل روشلاتا ناوین به گارانتیا جیانا نویا آزاد. تعطرهم كيف ذخر ساس على الناس العزن يا حيف وتفارب عمر الورد تعطلهم كيف هپگی سرساغی جمالبات شهیدان را خواست سوزا سرکفتنی دا همو شهیدان. آگاهین درباری ناسنامه شهیدان ده وهایه. یحیی تونج بناسناف دورین بوتان لشرنخ جدایک بو سه نیسان 2024 لهرمین پاراسنا مدیای شهید بو. احمد عدنان برهوا بناسناف ابو لیلا شهید لمن بجه جدایک بو سه نیسان 2024 لهرمین پاراسنا این مدیای شهید بو. هر به هرمین پاراستان این مدیا ام دوام بکن لهرمین پاراستان این مدیا یجیم لدیجی داگرکتری دولت ترک برخودانه که به هم پایه گریلین آزادی کردستان تیمشاندن جزبستانی حتی هاوینی به همون شرط و مرجین زحمت جی گریلین آزادی کردستان هولدن خاک باشوری کردستانی جداگرکری دولت ترکیه به پاریزن و ریل داگرکری بگیرن هر دوی چارچوبه ده گریلا تیویجی دیمنی چالکین کو گریلا لدیشی داگرکری پکتینن برای گشتره پار ودکن هری داوی جیم گریلا تیوی به سرناوی یان هونه بمرن یان هونه بچن یان هونه بمرن و جاری فیلم که نو پار وکرد فیلم ده چالکین گریلین آزادی کردستان ین جپایزا 2023 حتی بهار 2024 جه خواهد کرد. ترکی تک ببن ما داخیانی داشت از دوباره کم او لشکری لور یا و بچه هره یا جی و همه بمره آن هونه بچن آن هونه بمرن به پیشکشیا کورتا دیروکی و داخوانیا فرماندار بریارگاه ناوندا پاراستنا گل مراد کارایلان گریلا تیوی فیلمکی نوشان او بزن بعدی او خاشاش بکه او گیج بکه حقیقتا بشین بسرجی داره شما همه پیچکی نزدیکاتین شاش در بکروتین یعنی بدرکز باش راستی پیچکی بزن راستی چی حدود چی پیش بخون دکاره چی بگی پشرجی دیمنین اپراسیونین شورشگری yeniledici dagirkeran hati pekanin te nişandan. Ver, bu yine zirve.
تنی دسته چالاکی کو ji payza 2023 heta bahara 2024 li heremên Zab, Metina û Xakurkê hatibûn li darxistin de. Bi giştî 94 leşkerên artêşa Tirka dagirker hatin cezakirin. Bi dehan jî birîndar bibûn. Her wiha bêtirî 20 gonên leşkerî û 10 çeperên dagirkeran jî hatibûn rûxandin. Bançalakiyan careke di nîşan da gerîla di nav şert û merjên zehmet de li dijî teknolojiya bi desteka NATOyê çawa serî hildide û li ber xwe lêde. Parêzerê Bîroya Hiqûqa Sedsalê Rêzan Sarıca diyar kir ku rapora komîteya li dijî işkenceyê ya netewên Yekbûyê ku di rapora xwe de têkildarî tecrîda li Îmraliyê bi awekê normal nîşan dabû de ev yek dibe sedema ku êdî li Tirkiyeyê jî tecrîda li Îmraliyê dewam bike û got ji ber ku CPT rewşa li Îmraliya asayî dibîne lewma tecrîda li Îmraliyê jî dewam dike. Rûniştina pêncî û şeşemîna Konseya Mafê Mirovan a Netewên Yekbûyî di 18 Haziranê de li paytexta Swîsreyê Cenevre dest pê kir di 26 Tirmehê de bidawî bû. Ji parêzerên rêbera po parêzer Rêzan Sarıca û li ser navê Tuha vê tevlê rûniştinan bibû, têkildarê nîqaşên li ser tecrîdê û helbesta dewleta Tirk axivî. Sarıca da zanîn ku rapora xwe ya pêşkêşî komîteyê kirin, tevî çar rêxistinên civaka sivîl di çar mehan de amadekirine. Bi domdarî Sarıca got ku dema raporên xwe pêşkêş kirin, bi raportoriyan re hevdîtin kirin, bi taybet li ser pergala tecrîdê ya li Îmralê sekirîne û got ji ber ku şert û mercên Birêz Abdullah Öcalan li Îmralê tê de tê ragirtin, di çarçoveya rejimekî rewşa awartiya birêk û pêk û domdar de ne. Me got ku li vir tu peymanên nav netewî destûra bingehîn a Tirkiyê û mekanîzmayên nav netewî derbasdar nînin. Têkildarê cezayên disiplînê jî Sarıca wiha got. Me îdayên Tirkiyeyên ji bo astenkirina hevdîtinan jî bi hûr û kur vegot. Ji ber ku qedexiyên disiplîn û parêzeran weke hincer tê nîşandan. Lê diviya bu ev pîvajo bi zelalî bihata meşandin. Di berdewamê de Sarıca balkişan ser helbesta raportoran a têkildarê tecrîda li Îmraliyê ev tiştanî ziman. Raportoran di gelek mijaran de ji Tirkiyê pirs kirin. Me wisa fêm kir ku raporên me baş xwendibûn lê serwext bûn. Şert mercên Birêz Öcalan yekser jî şandeya Tirk pirsîn. Piştî rûniştinan komîteyê rapora xwe ya çavderî eşkere kir, Sarıca têkildar raporê ev tiştanî ziman. Tespîtên weke rewşa li Îmralê li dijî qedexeya îşkenceya netewên Yekbûyî ne li gorî hiqûq û standardên nav netewî ye, mercên giran di domin û fikarên zêde hene hatine kirin. Pêşniyar hat kirin ku tavîlê rewşa agahînegirtina li Îmralê bê bidawî kirin. Rêzan Sarıca diyar kir ku CPT rewşa Îmralê asayî dibîne, ji ber wê tecrîd didome wiha bidawî kir. Rejimeke sîstematîka îşkence ya li Îmralê nayê qabûl kirin. Asayî dîtina vê rewşê ya ji hêla CPT'ye ve nayê qabûl kirin. Ji ber ku CPT rewşa li Îmralê asayî dibîne, lewma tecrîda li Îmralê didome. Em bi Rojhilatê Kurdistanê dewam bikin. Rojnamevan Pexşan Ezîzî ku ji aliyê desthilata Îranê ve bi cezayê darvekirinê mehkûme nameyek ji bo raya giştî nivîsî Pexşan di nameya xwe de dibêje Şerîfe Mihemedî ez û jinên dinyên ku di rêza darvekirinê de ne yekemin û ne jî dawî jinên ku tenê ji ber lêgerîna jiyaneke azad û bi romet hatine mehkûmkirin û têne mehkûmkirinin lê heta cam neyê dayîn azadî jî pêk nayê. Parêzvana mafêşinan pispora xizmeta civakê û rojnamevan Bexşan Ezîzî di çarê tebaxa 2023 li Tehrana Îranê hatibin çavkirin. Çar mehan dibin êşkenceyê dema û di 11 Kanûna 2023 hat girtin. Li 23 Tîrmehê de 26 şexa dadgeha şûrişê ya Tehranê cezayê darvekirinê li Bexşan biriye. Bexşan Ezîzî di nameyeke xwe de qala zilm, êşkence, bêedaletî, têkoşîna jinan ya ji bo azadî, bedel, felsefeya rêberabû, PKK, heqîqet û rastiyana tewdewletê dike.
بخشان عزیزی دنامه خویا دوی مها تیرمه دنویسیه دبیجه همو چالاکی و هولدانین من جبو خدمت کرنا جواک و داینا دینا دیروکی بو بگومان ریا راست آگهشتنا جواک که دموکراتیک جی بکار آنینا ریبازین دموکراتیکه او کسی کودریا حقیقت و آزادی دگاو آویدیه و تایه دن دای مرن و جیانه ام نجمرنه لیش جیانا بیرومت و کولتی دترسنه شریف محمدی از اوشنین دنین کودریز اعدام دنا نه کمینن و نجی داوین جنن کوتنیج بولیگرینا جیانه که آزاد و برومت هاتن محکوم کرن و تین محکوم کرن لی حتا جان نه داین آزادی جی پیکنای بوهای آزادی گرانه سوجه ما گریدانا جن جیان آزادیه بخشان بوان گوتنان قال اشکنجه کولی گردیگه هدیتیه کره بی پرتوک بی تکلی و هفدیدن بخین رژین بردوام و گرف نبونا تندرستیه با آوائی که کو ایدی نکاره بره و هره لی پرسینن لپی هف جبو اقرار و اعترافا لسرچته کوتونه ام بوان هلکشین و داکشینان مشهین بونه و تیا جیانی افه ایشا کو مروف نکوشه مروف خورتر دیکه روشنموان بخشان عزیزی دبردوامی نامه خود وهانی ویساندیه دنگ بلند به هر کس لور اندام کومکا پککیه یعنی میلیونان کس پککینه ناخوا کومک چیه من باوریا به فلسفه یاری بر آبو و شیوین آلیکاریه لدروی پرگالا دولت نتوی هلبجارتیه و افشرفه بینرین هجام نوچامه درزی ده جین نوچه که کم کرهاتنا سیستم آنگام بجین رژیم فاشیسیا دولتا ترکیه چاکو ولاتا که کو کتی ادی جدرناکه و او ادیم داگیرکاری آخواه لبه برفره دیگه هری داوی سرکمار ترکیه اردوغان گفل اسرائیل خوار اردوغان گوت ترکیه چاکو کت قرباخ و لیبیا دکاره بکه و اسرائیل وزیر کاری دروی اسرائیل کاتس برسوا اردوغان ده او روشا صدام حسین و عراق جیم ببیرا اردوغان خست. Çok güçlü olmalıyız ki bu İsrail Filistin'e سرکومار ترکیه رجب طیب اردوغان لباجار ریزه ترکیه آخبی اردوغان زا خفتنا خود بالکشاند لسر پیش سازی پاراستنی و گوت اگر ام پر بهیز ببن اسرائیلی تشتا کل فلسطینی دکن نکاری بو بکرا ترکیه چاوکو کتا قرباغ و لیبیا یدکار بکه و اسرائیلی As the foreign minister of the state of Israel. وزیر کاری نظروی اسرائیلی کاتز بر سودادا خویانی اردوغان کاتز لسر حساب خوی مدیا جواکی اکسی وینین اردوغان و صدام حسین پاروک رو گوته اردوغان لسر ریچا صدام حسین دمشو گفان لاسرائیلی دخوا دوی او چارانوسا صدام بین بیرا خاکو چکر و چه بسری وی هاته Countries and governments realize this might not be the best way to handle. بریا سروک مخالفتی اسرائیل گوت بوکو اردوغان گوتنین والدکه و لسر روشلا تناوین خطریه دوی جیهان و بطایبتی ناتو گفین وی شرمزار بکه و نچار بکه کو دستک ند تفگر حماسی هروها اردوغان سروک وزیر اسرائیلی نتانیاهو به جنوسیدی توانبار کربو İsrail'le artık ilişkilerimizi اردوغان نددا خویانیا خویا 26 نیسانی دا آنی زمان کو پیوندین وان به اسرائیل رتنی دوار بازرگانی دیگه بری کو شر دست بیبکه ترکیه و اسرائیل پشتی 10 سالان آلوزی حول دادن کو تکلین خون نورمال بکنه بینرین هیجان هاجی چند نوچین کو حوالین مد توران نوچین من جواکی دا آماده کرنه عملی تماشا بکن. لقام شلو کوما خوندنی یا کجالی اکادمی زانستا جواکی عبدالله اجلان با هاتیه بریخستن کرن و هفته دبشا هفتمین ده مجارا پرزگریکا دستلداری و دولت آپرتوکا سوسیولوژی آزادی خوندن و لسروین قاش کرن. کوما خوندنی ده هفته ده تنی روژا یکشمی لحب کوم دبن و پارازنامه آن دخوینن.
کسین تبلی کومه بونه دیار کرن کو پرتوکین ریبرا پو جوان ربویه پشت و هز و اف جی دیواتیا کو او دکارن به وی رامانی جواکا خبر به آزادیه و ببن جوازية التشدق بنموذج الدولة القوموية. به سرناو پیشنگین شورش بسپونسریا دسته چانده کانتونا جزیره لناوندا محمد شیخو یا چاند هنری لباجار قامشلو بلگه فیلم هات پیشاندان. بلگه فیلم جعالی پرودکسیون نفل و هاتی آماده کرن ارمان جی بلگه فیلمی در خستنا برخوادان استون تیکوشین روجاوای کردستانی کو او شهید به اخلاق مروفاهی و دلنسمیه خواه لهر جهین افدار بون لسر بنگاه نتو پرستی و پرستی بلگه فیلم جارا یکمین مجدار 2023 لسر اکران تلویزیون مروناهی تیوی هاتو هو شاندن و ابجارا دویمینه لپیشبری خلکه تی پیشاندان. ولاتیان لگوند باجار تربسپیه به هفکاریه پرزگریکن خوین وکی آب و الکتریکه بریا جیانا کومینال چاره سر دکن. لگوند معشوق کو در دورا 107 مال لیهنه پشتی ایریشان ستاسیون آوه الوشیابو. شینیان هفکاریان مزن نیشاندان و به درفتین خواه جنتور گستندن و پیدویا آبا و خوارنی یا 107 مالان دی پیشوازی کرن. هروها لگونده گری پره ستاسیون آوه جنوب هات خبتاندن و لکولانا سیحایی جی به خباتین کومینه پرزگریکا الکتریکه یا 105 مالان هات چاره سر کرن. هزین تکوشینا لدیجی نارکوتیکه دسته جوان ورزیشه و دسته هندرین این کانتونا دیرا زورش بو هشیار کرنا لهمبر خطری آوه 20 تیرمه چالاکیک دابو دست بکرن. د چارچوبه چالاکیه ده 8 روزان بین آفبر لتواهی گند و باجار این کانتونا دیرا زور پیکات 6000 بلاوک لشینی سازی و دبستانان هاتن بلاف کرن. هروها پانکارتین هشیار کرنا جه خطری نارکوتیک لکولانان هاتن دالقاندن و جوین جشینیان ره هاتن لدارخستن. دسته پرورده و فیرکرین یاری وبریا خسریا دموکراتیک آکانتونا رقای به ارمانجا پیشخستنا آستاری وبرین دبستانان دوره که پرورده دادست بکرن. دوره پرورده 27 دیرمه به بشداری هفته نونرین دبستانان پیکات پرورده و 10 روزان دوام بگه لکانتونا رقای 397 ماموسته هنه لوان دبستانان 5458 ماموسته پرورده دادن 113608 و 4 خوندکاران. بنارين هيجم لبردگیشین داوی بولتن آخر ساعت 7 و دبیشین حتی صبح جاری کردن ورین پیشیا و بمینن دنوا خیر و خوشیه ده ارشاد و بختار.